poslije tih prvi par šišanja ja sam osjetio da je to za mene, da ja imam, što se kaže kod nas u narodu, to nešto. Ja sam se sigurno dobrih godinu dana borio da pokrenem svoj biznis. Mama je onda ulazila u 5-6 ujutru u sobu, ja češljam jastuk i tako dalje, žena mislila sam poludio. Ja sam Denil Oluz, berber iz Zenice, bavim se frizerskim poslom unazad par godina. U ovom videu ćemo pričati kako sam ja krenuo, pričat ćemo o nekim mojim počecima, od otvaranja salona, napredovanja salona i tako dalje. Pa odlučio sam se postati frizer, to je došlo baš spontano. Prilikom jednog, hajmo reći, trebao sam izaći u grad, otišao sam kod jednog prijatelja, inače ja volim da sam uvijek uredan, ošišan i tako dalje. Zbog vremenskih uslova nisam bio u mogućnosti da se ošišam, bilo je kasno, došao sam s posla i tako dalje. Tad sam radio pločasti namještaj. Otišao sam kod prijatelja koji je imao onu kinesku mašinicu i tako dalje u kući. I hajde da probam sam sebe da ošišam. Ošišao sam sam sebe. Shvatio sam tad da bi bila možda dobra ideja da probam, svidjelo mi se to, čisto ja sam tako navikao uvijek da budem uredan. I ošišao sam sam sebe, došao sam kući, pričao malo s roditeljima, naravno s porodicom, želio bi to da pokrenem, uzeo od njega tu mašinicu i tako je počelo. Imam braću, šišao sam braću, šišao oca i tako dalje. Iz porodice prvo, pa tako dalje nastavilo je u početku sam sam zvao sve da mi dolazi kući, neke bliže drugove, prijatelje, šišao sam njih, ajde da ošišam tebe, ajde. I tako je krenulo je. Mama je vodila vječno borbu s dlakama u kući, ali eto, mama isplatila se. Znate kako je to počelo? Ja sam generalno u početku smatrao to kao jedan svoj hobi. Ja sam imao neke sasvim druge planove, međutim, u početku jednostavno ja sam poslije tih prvi par šišanja ja sam osjetio da je to za mene, da ja imam, što se kaže kod nas u narodu, to nešto u rukama i tako dalje. Moram ispričati jednu anegdotu, to jest nešto što nisam znao do tad, a to je moja mama svjedok, je da kad sam se rodio, ja sam inače rođen u Mostaru, da kad sam se rodio, prva stvar za koju sam uhvatio odmah po rođenju su bile makaze. I jednostavno tu je bila ta neka satisfakcija u tome da ja moram da budem frizer i tako je sve krenulo. Pa znate, najveće borbe su bile što se tiče, hajmo reći, države, naše opštine i tako dalje, jer generalno ovdje ko je samouk ne može otvoriti u nekim određenim djelatnostima, ne može pokrenuti svoje. Ja sam imao probleme u početku jer sam ja samouk frizer, nisam završio u srednju školu za frizera, nego sam jednostavno samouk bez diplome. U opštini, u državi, u ministarstvima nisu prihvatali to da ja pokrenem svoj biznis bez tog papira, diplome. Tako da sam se sigurno dobrih godinu dana borio da pokrenem svoj biznis. Prvenstveno iz razloga što volim taj posao, što želim da ostanem u svojoj državi sa svojom porodicom, prijateljima, djevojkom i tako dalje. Slao sam razne molbe u ministarstva, u opštinu i tako dalje. I eto, nakon nekih, od prve molbe, nakon nekih ured godinu dana otprilike, ja sam nekako uspio da dobijem, jer sam jednostavno poslao njima upite i molbe da hoću da budem tu, hoću da radim ovdje, da ostanem u državi, gledajući generalno kako omladina masovno odlazi iz države. Ja sam jednostavno htio da ovdje nešto pokrenem svoje, da budem jedinstven u nečemu i tako se to desilo. Generalno svi su reagovali na početku, mislim, to je vjerovatno i normalno, svi se smijali, ma kakav ti frizer i tako dalje. Mama je uvijek bila ne znam kako to da objasnim, mama, porodica, generalno, svi su oni bili podrška u početku. Sigurno da će oni, kad vide da si ozbiljan u nekom poslu, da će oni to generalno i podržati. Međutim, u početku,
ajde mani se šišanja, ostav to i rad nešto drugo, rad namještaj i tako dalje, misleći da ja vjerovatno neću u tome i opstat. Pa mama je onda ulazila u 5-6 ujutru u sobu, ja češljam jastuk i tako dalje, žena mislila sam poludio. Tako da generalno kako je vrijeme odmicalo, svi su me shvatali ozbiljnije, dovodio sam neke svoje prijatelje kao klijente u kuću, svoju privatnu, šišao u Juhodniku, tu je počelo već se shvatati sve ozbiljnije, roditelji, braća, svi su mi pomogli da obezbijedim sebi neku bolju opremu i tako dalje. Ja sam pristupio prvom poslovnom prostoru na crno. Ja sam to otvoreno radio, čisto iz razloga jer sam ja želio da budem legalan, a oni mi nisu dali. Obavljao sam pozive sa zaposlenim u opštini, obavljao sam pozive sa ministarstvom, obavljao sam pozive, znači ljude sam faktički molio da mi daju dozvolu da radim jer ja to volim, znam, ubjeđivao sam ljude da mogu da svaki čovjek u životu može nešto da nauči mimo škole i tako dalje. Međutim, nisu mi tad u tom trenu dali to, ja prvi poslovni prostor uzimam sa 30 pfeninga u džepu, definitivno. Prazan prostor sa jednom mašinicom svojom kineskom, bez ogledala, bez opreme, bez stolice, apsolutno bez ičega. 4 zida i to je to. Kako dalje priča odmiče, počeo sam tu da jednostavno vrtim se po čitav dan, ljudi su prilazili, pitali šta će biti, ja govorim frizerski salon, ne imajući sredstva da otvorim, to jest da pokupujem profesionalnu opremu. Roditelji pomagali su koliko su mogli, ja lično nisam htio da posuđujem pare, da ulazim u kredite, mislim da to nije ok, definitivno, jer sve je slađe kad se kupuje jedno po jedno. I tako sam, pomogli su mi dosta moji tadašnji, mislim i sadašnji prijatelji koji se tada šišali, učio sam se faktički na njima, oni su mi plaćali, ja sam te pare ponovo investirao u biznis, od nekih određenih para koje sam zarađivao kupim stolicu, poslije stolice kupim mašinicu i tako dalje. Apsolutno, dolazila mi inspekcija, pisali mi kazne, ja sam inspekciji objašnjavao da ja imam sve papire, da sam predao u opštinu, da ja hoću svoj obrt, zahtjeve im pokazivao, ljekarska uvjerenja, sve su imali, oni su meni pisali kazne, ja sam i dalje radio na crno, sve dok nisam dobio dozvolu za rad. Samim ulaganjem i investiranjem nazad u biznis, ja sam shvatio da ja definitivno, da ljudi cijene moj rad. Da ljudi cijene moj rad, da mi se te mušterije vraćaju, da te mušterije postaju stalne mušterije. To je jedna od stvari gdje sam ja shvatio da vrijedim i da je to ono čime ja hoću da se bavim. Druga stvar je to što su na kraju, što je moja porodica, moja djevojka, braća, svi što su, ono što se kaže na kraju, svi rekli je to, idemo sad svi se bazirati na to da to uspije. I treća stvar gdje sam shvatio da sam uspio tu je, naravno, komentari drugih ljudi i podrška generalno meni najviše znači. Meni najviše znači kada neko koga možda čak i ne poznajem, ko mi kaže uradio si to dobro, dobro šišaš, dobro radiš, kako si ovo sredio, kako si uložio, drago mi je što si ostao u zemlji svojoj, da imaš svoj biznis, da zapošljavaš danas sutra nekog i tako dalje. Tu sam shvatio da je generalno najbolji potez moj život bio onu noć kad sam uzeo tu mašinicu u ruke. Sigurno da poštujem svako koji radi ovaj posao na bilo kakav način. Ja sam od početka, ja i tako isto ima i dosta kolega iz Zenice, ne govorim samo o sebi, definitivno da radimo nešto što nije uobičajeno. To jeste neke tehnike koje su došle sa zapada. Morat ću malo popričati na ovu temu jer sam već razmišljao da se oglasim o tome, pošto vidim da dosta ljudi na društvenim mrežama, ajmo reći da se tako izrazim, pljuje po ovom poslu, po cijenama i tako dalje. Da objasnim ljudima da naše usluge se dosta razlikuju od tih, ajmo reći, usluga koje su nekadašnje brice davale, ajmo reći, te usluge. Zašto? Za frizure koje mi radimo danas, jednostavno mi ne radimo prvo šablonski.
mi se prilagođavamo svakoj mušteriji posebno. Svaka mušterija, svaki čovjek ima drugačiji oblik glave, strukturu lica, crte lica i tako dalje. Frizura ovisi, ako gledamo to malo s profesionalne strane, ovisi o tome kakva je čovjeku, kakav mu je oblik lica, kakve su mu crte lica, kakva je dlaka, da li je jaka, crna, mekana i tako dalje, okcipitalna kost, ova kost ovdje, da li je izražena, da li nije, znači kako će glava izgledati iz profila i tako dalje. Zbog čega su naše usluge, hajmo reći, skuplje? Za jednu frizuru koju mi radimo, to su frizure fade, skin fade i tako dalje, koje počinju od izbrijavanja ovog prvog dijela pa prijelaza nadalje, što znači blendiranje, sjenčenje kose, da bi to izgledalo malo, hajmo reći, luksuznije. Razlikuju se u tome što za jednu takvu frizuru mi moramo imati definitivno 5 ili 6 mašinica različitih, koje koštaju, razumijete, koštaju dosta para. Za naše frizure koje mi pružamo, bilo je potrebno dosta odricanja, ulaganja u biznis, učenja, koliko god da čovjek radi, ne znam koliko godina, konstantno se neke nove stvari uče, pružamo usluge, tako šišanje tim tehnikama nekim koje nisu običajne. Imate frizure koje su, na primjer, gore onaj French crop, ta kosa se mora raditi na posebnom tehnikom, posebnim radom makaza, tehnike, teksturisanja kose i tako dalje. Pošto me često ljudi pitaju zašto će mi skejt u radnji, definitivno nije da se mušterije vozaju kroz salon, nego je to za našu dječicu, da se mogu šišati ovdje, da mogu sjest, da bi dobili na visini, da možemo šišati sasvim ugodno, da ne blomimo leđa i tako dalje. To su neke od zanimljivosti što se tiče Lolus Barbershopa. Planovi za budućnost su, otkriću nešto, upravo imam u planu, to jest već je u proceduri, bit će moji balzami za bradu, bit će moji šamponi za protiv opadanja kose i protiv peruti, bit će moja ulja za bradu. Fokusirao sam se sad na to, pošto sam generalno fino uznapredovao s poslom, fokusirao sam se na to da imam neke svoje proizvode, generalno koje mi mušterije često traže, imaju problem s peruti i tako dalje. Tako da u buduće vjerujem da će to biti sve ok. Definitivno da sam razmišljao o odlasku, kao i većina omladine. Međutim, ja sam puno vezan za porodicu, to je definitivno jedna od stvari zbog kojih nisam želio da idem odavde. I mislim da dosta omladine danas misli ako ode vani, da je to život bajan, da su to pare, da je to uživanje i tako dalje. Dosta znam prijatelja, poznanika koji im dolazi u salon, koji apsolutno su se vratili ovdje, jer ne kaže se džaba, ovdje se najljepše živi. Zbog čega? Ljudi odlaze iz prostog razloga zato što im je to nametnuto. Ovdje se može, ako je neko kreativan i ako želi da ostane ovdje i da nešto napravi. Tako da savjetujem mlađim, mislim ja sam mlad, savjetujem mladim ljudima da ostanu ovdje, da pokušaju da bilo kakve svoje vizije da prenesu drugima, da čuju tuđa mišljenja, jer možda baš nekom kom je prenesu to svoje mišljenje, možda im taj najviše pomogne u ostvarenju njihovog cilja. Postavite sebi ciljeve, ciljevi su broj 1 u životu. Postavite sebi jedan, drugi cilj, treći cilj za 1 godinu i to vam je dovoljno da danas sutra definitivno budete uspješni. Želim da poručim svima da iz onoga što sam ja shvatio da definitivno u ostvarenju svojih ciljeva trebate slušati sami sebe, trebate raditi na svojim nekim vizijama. Vizija je jedna od najbitnijih stvari definitivno i iz mog nekog ličnog iskustva porodica je stup svega. Da nije bilo moje porodice, moje djevojke isto tako, definitivno ne bi bio ovdje gdje jesam i gdje god da dospijete danas sutra u životu, samo gledajte naprijed i unapređujte svoj biznis, integritet svog salona, integritet bilo čega što god da ostvarite, samo naprijed.